Malinawan. Während wir hier gerade laufen, stehen einige Frauen, die mit großen Schiffen am Wasser, die die Welt gefasst haben, unter Bombardierung des türkischen Staates. Und deshalb sagen wir, PDS Gerechtigkeit für alle! Gerechtigkeit für Soda! Gerechtigkeit für alle! Gerechtigkeit für Soda! Gerechtigkeit für alle! Stopp Femizide! Man tötet nicht aus Liebe! Stopp Femizide! Auch wenn die Polizei es ihnen verbietet. Und genau deswegen werden wir uns die Demonstration nicht von ein bisschen Unwetter kaputt machen lassen und rufen, wo die internationale Solidarität? Hey, ho!
kämpfen mit. Das Ziel ist es, wirklich alle menschenfeindlichen Gesetze abzuschaffen. Bis dahin kämpfen wir alle gemeinsam. Ich freue mich auf einen erfolgreichen und vor allem gemeinsamen Kampf mit euch allen. Es lebe Frauen, leben Freiheit! Azadi! Jai Jihan! Azadi! Jai Jihan! Azadi! Akbar Cumhuriyet İslami! Akbar Cumhuriyet İslami! Akbar Cumhuriyet İslami! سڵاو هاوڕێشیوە ئەم کاتت باش ئەمڕۆ 25 نوامرە ڕۆژی منی خشونەت عەلەی ژنان دەتوانن بۆ بینەران تەوزیع بدەن بۆچی هاتوون بۆ ئێرە و کێ لێرە حازرە؟ ڕێزی سڵاوی ئەوە بینەرانی بەڕێستان وەک دەزانانی ئەمڕۆ ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنانە لە هەموو جیهان. هەروەک دەزانین سەرەڕای ئەوەی ژنان لە هەموو جیهاندا تێکۆشانێکی زۆریان کردووە لەم ساڵانەدا قوربانی زۆریان داوە، بەڵام هێشتا نەگەیشتونەتە ئەو شوێنەی کە پێویستە. هێشتا توندوتیژی دژی ژنان زۆرە. نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاندووە لە ساڵی ڕابردوودا لانیکەم 80,000 ژن بەدەستی کەسوکاری خۆیان کوژراون لە هەموو جیهاندا کە زۆربەیان لە ئەفریقا و ئاسیایە. یعنی ئەو وڵاتانی کاریگەری پیاوسالاری و ئاین لەسەریاندا زۆرە، کوشتنەکان و توندوتیژی ژنان زۆر زیاترە. لە وڵاتی خۆشمان لە کوردستان هەروە دەزانین کە توندوتیژیەکان زۆرن، هەم لە لایەن دابوونەریتی پیاوسالاری و هەمیش حکوومەتی تۆتالیتەر و لە جنایەتکاری کۆماری ئیسلامی توندوتیژی دژی ژنان زۆرە. ژنکوژیەکان زۆرە، حکوومەتیش هەوڵەدات بە یاساکانی خۆی زیاتر ژنەکان بچەوسێنێتەوە ستەمیان لێ بکات. ئێمە لێرە کۆبووینەتەوە بۆ ئەوەی دەنگی ئەو ژنانە بین کە لە ناوخۆی وڵاتن دەنگێکیان نییە، لەژێر توندوتیژیدان لە سێدارە ئەدرێن لەلایەن خزم و کەس و باوک و برا و هاوسەرەوە دەکوژێن. پێویستە ئێمە لێرە هەوڵەکان چڵتر بکەین بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم دیاردەیەوە دەنگی ئەو ژنانە بین کە لە ناوخۆوە خەبات دەکەن. گەلێک سپاس، زۆر زۆر سپاس، مەمنونم. پەیامێ ئەگە پەیامێ شتێکتان هەیە بۆ ژنان لە ئێرانە؟ بەڕای من ژنان بەتایبەت ژنانی کورد کە لە دوای شۆڕشی ژن ژیان ئازادیەوە قۆناغێکی نوێیان دەست پێ کردووە، گۆڕانکاریان لە کۆمەڵگات دەست پێ کردووە، دەبێ خۆیان بەڕێکخستن بکەن تاکە کێشەی ئێمە لە ئێستادا ئەوەیە کە ژنان دەبێت بە ڕێکخستنی بە هێزیان هەبێ، ڕێکخستنێکی ڕێکوپێکیان هەبێت کە هەمووی هێزیان یەکانگیر بکات و هەموو پێکەوە پیاوانیش پشتیوانیان من بۆ ئەوەی کە دژ بەم ڕژێ هەروەها دژ بە سیستەمی پیاوسالاری بوەستن. گەلێک سپاس، دەستان خۆش. Lass die Ampel nicht allein! Frauen, hört ihr Frauen schreien! Lass die Ampel nicht allein! Frauen spielten bei dieser Entstehung der Gesetze keine Rolle. Die beste Frau ist laut dem Gesetz die, die dem Mann dient und Kinder produziert. Was die Menschen aus anderen Ländern wissen müssen, ist, dass Frauen diese Art islamische Sklaverei nicht akzeptieren und das auch nie tun werden. Weil Frauen die Steinzeitregelung des Islams nicht hinnehmen, müssen sie ins Gefängnis gehen. Deswegen sind tausende Frauen von diesem Regime festgenommen worden und teilweise jahrelang im Gefängnis. Dort kommen Kinder auf die Welt und führen das Leben in Haft mit der Mutter, bis sie groß werden. Im Gefängnis werden Frauen gefoltert und oft von den Wächtern vergewaltigt. Wenn sie nicht aufgeben, werden sie hingerichtet. Bis vor kurzem wurden sie durch das Regime gesteinigt. Ein ewiger Streit zwischen Frauen und dem Regime ist die islamische Verschleierung. Das zeigt einen täglichen Kampf. Egal ob in der Schule, auf der Straße, in der Metro oder bei den Behörden. Auch Bedürfnisse wie die Bildung, das Gehalt oder berufliche Chancen sind ebenfalls tägliche Kämpfe zwischen dem Regime und den Frauen. In letzter Zeit hat man sogar in keiner Bank Geld abheben dürfen, wenn man nicht islamisch genug gekleidet war. Was ich hier sehr gerne sagen möchte, ist, dass diese islamische Macht große Angst vor den kämpferischen Frauen hat, die besonders seit dem Tod von Gina Mahsa Amani auf die Straße gehen. Das Regime weiß ganz genau, dass die Frauen sie für immer entachten werden. Die Frauen im Iran organisieren sich und bereiten sich für den Entscheidungskampf gegen das Regime vor. Letztes Jahr haben diese mutigen Frauen der ganzen Welt gezeigt, wie man gegen diese brutale Männerherrschaft kämpfen kann. Sie haben als erstes innerhalb des Irans die Führung übernommen. Nun liegt der Fokus auf einer strukturierten Organisation des weiteren Vorgehens. Männer, die genau das verstanden haben, organisieren und kämpfen mit.
Das Ziel ist es, wirklich alle menschenfeindlichen Gesetze abzuschaffen. Bis dahin kämpfen wir alle gemeinsam. Ich freue mich auf einen erfolgreichen und vor allem gemeinsamen Kampf mit euch allen. Es lebe Frauen, leben Freiheit! Azadi! Jai Jihad! Azadi! Jai Jihad! Azadi! Akbar Cumhuriyet İslami! Akbar Cumhuriyet İslami! Akbar Cumhuriyet İslami! Vielen Dank für den Redebeitrag.